Some say, I got that bunipa. I could only swear to Yamian, Minamaka to them. Tell you this year. Abua, I won't be a 1 year and what a young man is saying. I got an amount on top. I cannot go and gain you. Just over 7 can move you to a credit. Now, I got on quite independent not to myself yesterday in Ghana. It's our head, the Yamia bias. La time I got the I'm not sure for no one. Want me after I got them to the foot. Saga. Now, we are not yet. I got that man for baby prison. Maybe an engine too. Your sovereign I can't dear. Maintain to it is so not junk. If someone can be said, Nisun, I grad out soon, that's one more I grad out already, almost sooner, no, I didn't. The money from Agrada, I got out in a sentence in the crowd. There was somebody become more than more. Agrada. Also for men. The message of saying once I knew she move woman so Agrada Momo, a share of Monquano. None to the Yamaka or my media announcement. And I'm a grad as well. The senior coupon said, oh, we are more or my so trained in India, my yes. Oh, Momo, the Agrada for 2 priests. And yeah, I was a friend that Bridge Kesepa and a boy, my gun, and I'm so amateurs, a year ministers, a cuckoo damn me, no, and I think so. No, on my move, edge my 4 in Sia, come a year and watching. Omoto ayanum awansiado enam pre crash bia esi ewo eye oboase adanse a ekoya rewsem ye pe no nam so amasem we beto odwan ende nkomhye bebre na ena ate atese ewo social media no so fi bia asem o de abeto odwa ese asa arewsem ye esi na kamia ye say womo enko release eye evangelist Mapat Agrada enfi prison ansana oman Ghana ye ho atono sasem we wodwo ho ese Adepa TV atiasi abonten so ye bisa woman force so eye osofi asem odi tudwa no eyampa anaso omuso omadwenkyere ewo ho enese kame ho ne enje omafo adwenkyere mfanfa saa enkomhye osofu bi de abetudwa se eze omuyi Agrada efi prison enye saa Ghana before ha omu sana osofu no e de abetudwa saa asem we de na abekare afa. But your question, man, tell you, let's say, patch me say, yeah, him, so for us, no back can say, and I'm a grad as winter. We see, and I say, a trench me by. Oh, sir. There's a to woo, there's a honor, a grad a woman in trench him with a swap above Basana. But one come on my penny phone, or say, oh, my Ghana, no, my penny phone. Because now, patch say. Because Agrada ebunkofo okay nti no no susu say okay enko penifo no nso no omo so ye corrupt ni bi na so me TV so mo ka bi say ni sun Agrada sun na duro ade ni sa no kan na so mo Agrada bu omo de ni omo sun na duro ade ni so mo nya special Agrada na special me boa so for ne kan say so go chirim nti say o ka say so Agrada dem na sa calamity we ni abeba. That's what my money that's what company for so dia media to media and one them near head you be say winners near had there in this I know Canada Jabio so yes on nti and he say wa so bokro no so ye bia any Agrada dem no mu sa na em popo mu fro na omo a yes ye tre no ye ntena wo ye hwe and he say ye yin dia no hye wo ne had there. You so no swear radinum no mum no more would you no almost swear no radinum. Then our God is a biased God. Oh yeah, that's all I have to say. He's really a biased God. Why would he reveal himself to someone now in Panama make a away? So yeah, the end of bias. Only a bias. But my God is not like this. So I have a question for you about that. No, now Agrada I'm calling you pay not to myself yesterday in Ghana. Who was our question? Me busa. So no, I think I could pay yachre. So munko yin fi prison. Okay. Engineer me so mesro. Me gina we fidi so dia to so fun anim say. Se nyamia yachre ne say yin Agrada enfre fiase. Na ni so du nyankopon anim say ye nyan na o man na de beto ye kura nyansi ya. Enya my dia. Ene mesro so fun na say once I'm going to do you know, some person, Sir, I cran so na Agrada so much. I should have one. Almost in Yamisa from what other than the Yachino. And I am no much as no moon Simame. If I got as my came. Sabi, Ubuko is Agrada, Mamma, Usu Jessica, Jessica Bajiska, Umsulu to channel when you came from our back. Agrada sober her Agrada videos be a secret to social media.
Baatan o ma mi gya ne fie japade o de koma agrada yesi asema eni adanse na asem na bi hu ne yitwade ya adanse ye di fie japade ama no o de koma agrada ade akyen ya sika ama amani a wo yema ne sika ne yeya ne sika ne nsanka na japade so aka enam sa agrada case ya ho wo ni tuan krofo ko na so de se fa sika beji sika ni nyina na mpanifo saa sofu ya wo kana sem ye so se saa tem ni wontu kwan wotu kwan sofu na wo kana sem no me pere nyom pa wo ye gospel musician me pere nyom pa de bia meta post nyom wo you bia me respect ne pa ati me mesere sofu no se mesere no ye nyina ye nyame abodie ni bia asem na esi no eno ase mi nsu da be eno am girlfriend e chechire me wure mi sun saa but yesi nyankopon so mka bi wo mu dia so mutim ni nyankopon kasa dia mo fa agrada asem no bata asem wi ho nyame ne nim die oye ana before say asem no kura ba besi no enkofo bebile hihye enkom se Ghana atoro nchen besisi eni ade beto ma anka se nyankopon yi achom se yan release agrada eni pase eni se bewu enti so do obi ane ne gidi o wona na sunsum ya se bi nyankopon ada na di akire no sesi eni se neko enti mi de mesere so fun se no nsa anye hwehwemu fa wo mo nso a agrada am wo mo ehwere wo mo nkwa no na nso di nyame beka ache no o ma media na so nti na agrada na asem ne de ma me wiye no obusa me na mo bi ka pa agrada na asem ne de semle mu na mlane fata se osi ja ne dia a ne Ghana fo mpanifo yo ma asem semle no so fata se osi ja na o mi se nyina ye keta ahye ne proye o kura gina manimi wo office moduma mu keta ahye ne proye ho ba bi e wo na so sabe se woni da ho pa se wudi bone de wudi unu ewu ba tan mu a utimi bu yonko ba basia agrada ni nipadua ne de mentano da bi nyame abode but ni subane ne ye no beda na di wo manu no Ghana akwa ne ye kura ne ye e no ma no sabe yile fi asam ntem se dem papa dondom ani ma kan se o ma ne o short memory no nti se Ghana pa ne ya enka agrada o ma bi aso nka esi na bo aku no you say ya wa agrada ade ahye nkrofo mu ne abufo ade ahye nkrofo mu no ade hia enam agrada so a o mabusuafo alu so life no oye ma ode ye ka se di adwene da chire be hwe esu fra ntu de ma memfo nsia dan kwa ma bi no mo so fa de ho bi aso me mama so ati so for no why na dey agrada kwato prison say ne boni oye na omo de ne kwato prison omo de agrada kwato prison into no asemo no so say ni suna wo sunu e do Nyankopon nche ade na wa meka sa asem no before answer na asem we besi ade na asem wa atwa ma asem we esi answer na oka say agrada sunu nti wan na baji na edi batidam kana say bibi sa na so wo meka answer na esi ba we na esi dada o na wo de ka asem nti no yen fan ya asem what I say so kakra mo kan so kan ye no kure sinipa e bono wo twena so obi anyi kuno wo twena so se na nese obi ba so asare onye se bonni bi njo so funa sem no kan mo wonyem tu anya no kure da why then bro are o se me si en then na be Ghana are o se me obi papa obi wofa obi nana obi kru ade obende ade na yes na mu Ghana mpanfo na say woye otutu won akwanyi cause enye ba ko menu aye be miensa ndi Ghana fo na say wotu mpanfo na say wotu won akwanyi na bibia pepepe maye me ma kwa ba de TV so eje so me ba show are wo semendra esi ye abriche kese bo man Ghana no nam sumo osofu bi de abetu dwa say ete so mu yi mama part agrada efi prison enya saade o how bebre na ebe to o man Ghana esan se ni suma wo su no edu Nyankopon wi enti na o pa che se agrada enti na sense musi ene me no mo nya adwen asotwe de efata agrada ono ne part ne de enyo ono kra enti o munya ono sofo no awakasa no ono so ka fiva ayi agrada se ne be ya on be ka se ono no obeti ono na agrada ne de wagu amanfo wagu se ni yaman punishment to ono de emfa ho kra ono de memi biu emfa ho to ono de na asem o kan de ena agofo nso asebe yempanifo mu ko wuye
do bi wu ya wo ma wu na ya even oye wo den kra na so wu a oti so wu ya but me to me empusu me empusu me because enema ekoso o man mu no so won sika o mo sisa ko mo yi o mo sisa ko mo de go here ashe asay say program na no program say program say o mo de program here o mo ho de dan so timamufo ne youth for no ye bre na nipa ba ko tumi sisa sika obetuma sisa sika ko timi wo no ma wu na accident si prayer crash do wo di arewa be ya otise wo bet me enkame se be ye legend that the lumba ni wo na kame yes e kame chen o mukra nye se lumba ma miska o even ne nyomo oto no kra na etumifo e shemi nkuran e ma me tumi ye e free bibi a me ye nti eno no me peni wo no wu na me ya chen omo wu omo timo omo wu nya de ni wo ye me ya e parrot no captain no asa e bi so no a young guy ono nkuhwe na waku but omo aka nya nka me e kura na ono no young guy fe no no ba nti me de wo wu ebi asi eto abrochire bibi esi wo ho ba bia ya accident omo wu aba me nkikime nti me so me de americano the munyi fru na grada o ya agrada de sentence ni kura de wo samu de become more than more esansa bonia wodi nkrofo sigagari won se na gari tunu sa na waye nkrofo bu nkrofo nti nka sentences ni because also omuma ni ye more man ti se sigagari na no kana o de bu nkrofo apon na nka wo se omuma ni more crossing sa wa di nkrofo bonia ka ye man nkrofo kwan ama o ma bekasa anka agrada nko be wo je me na me ka kire o also for me say o mo yin na o how be better boboa eyalo aho be o biara ni wo nyame ehihye na aba ne saa nti mo forget agrada de o ya den kra ya sentence no o mo fa sentence ni bi kra san ka ho ma no mamu nka sa agrada nti na we eba agrada onka wu o ye 41 poboni anka so ba besia a wo bon kunyonko apo won have mercy nti agrada de munyi ni mfiri mu eyade ebesi mamu ma asofofo ne na adam agrada ne mu krampo no wati asofo ne ton enso no nipa adwen na anya dan enko so because comfort to suffer nti ede a nti asema wo agrada osofo be no na nyame na akasa kire ne say the two agrada nti na nyama we sisi na agrada no enyo osofo ne nko an kofo nso abeka so munyi agrada David agrada say dem fie kwapo mo ma ne say so me bra ba kwapo wo mu kwapo mu ye na asasa agenisika o mu genisika wie ye no de oye oka so onye no oye ye no ama no sasa na chi so ko so kwako genisika no boys no o mu so mo bono iti ma me bi na ye ni sign so onja ni free o ka nya saka me bra kwako mu ku no na agrada boni a wedi wasase so e da form enough for more into 15 years kwapo so on be man for life kwapa ka memepe we di boni o we ku nkrofo we wi nkrofo wa ye no te say or the bible e na oda kata nkrofo ne so yo krofo me ho na me free oboasi bi se obi enu mante kama e oboasi tutuka eja obi be se obe ne de seja to wenchem esi die ya na me sisi a me hu ni say ye wi ase no ko nyankopon ne bu afum panifo no obebu sasa adentia that's on say me ye ba tan yo bikuta nkola atu last month we say on prayer omuko wuwo oboasi road oboasi tukuma so omuko wuwo we accident nkola 16 omuko wuye sister ya ahometo no mko ya sorry program na sa to enchem ne yede ebaye nti eja ye de ani omo anyame ayi nioma akere omo ka wiye mbre se agrada na ebie nam no soma sa nioma ni nyina ekwokoso because Ghana obi e bokoro no mpanifo no obi a sika no omo de omo nsa tutum no mu di ne funyam omo mmoa nchirima no na so we bo asin so asisi a ne ensa asi nyina galamse sensuyo so ati asie
Enti me die sisi ne die. Iwu nza hu matwa ye hu ahye nyi nso matwa ye hu ahye nyina. So mi wo nsuo num. To wate ase. Areho na aba eye me ya pa ye obi ewo ye me ya bat. Me die ye meka ne se ye boni du kra ne na magrada so na eba me se Nyankopon se ohu ye mobo. No onji nchirima. Omo wu nyina ye ma omo nyina hyeden. Ya na areho. Na ye manketo no so omo wu last month no so. Se Nyankopon so onfo omo kra nsie yi. Because ya. So be ne de esia nes. Simpa ye na ye be se nyame se. Se na magrada so a se Nyankopon se ohu ye mobo. Oma so twendin bi ama ye so. Me de ma dwen cha kaka ma kire ne se. Ye hwa agrada nyame. Nyame ba ko pe a me no mienu ye fa ye ni fe hu no. But ye den ye gini di ye sunu no. Enti nya agrada no fon so bi na aye. Emra de e wo ho. Bible mu kwa Nyankopon ye den ahyehye emre e de da ho se nipa ye de edi so. O se ye nim na ansam na so e wo ho no ye den. Ye ni nim na ansam so. Enti sa na wiase so asase so na wiase so. Ya hyehye emra e de da ho se enko ya de we. Oya mrese enubedi enti so bi ya de na se enya emra kwan so ye de be fa mra kwan so enya onu nti so wo hwe Jordan na esi ya enam nipa ba ko nti hwe nipa me a mi ko nso no but nya agada nti amana de beba ye de beba enti nya kasa nipa na ye wa asase so se ye ma ye didie ni ya pa bom ye de eye de so ko fa ka nka ne besi me no mi enu ye tan asese ye Bibi ya betumi ati anytime bia but Nyankopon na ya twe no so abri na bin na ya fa aseda ye de enfa ma no but ya na ye wi afi na anu asa obi otu kwan kra akwatere mu wa ya kase sa akwatere mu o Awurade kwa me kwei di manim na fa me ko na fa me bra sa wati ase obi wo ha wi afi Nyankopon te sa amane bi bansa wa hu sampa papa bi wa friend Nyankopon bi ana Yesu bi o wu ni aye de obachi Nyankopon enti me de Nyamuka sa bi agada ntie nyina nipa bi afo so wo no ho enti mra ne na se mra da no mra emfa ni ndi enti me anka sa bi a ono no ho nti ono tam owo ho na ya fa no koto mu na asamba so wati ase enti so ono mpo nti a ye be sen Nyame se onhu ya mabo ye na ye atene nesfo Bible say papa po ayetoma kofi o wo no Awurade nanim ye na ye adeboyefo enu nti ne Yesu be de obewu je ye nkwa nti kaka metumi aka na nra na esi ye de ye na ye amoto ye ra ho na obi nim se na omu nim se na se na beba nka bi omotwen ansa but obi nim mre kaka wo ye nim ebetumi esi anytime bibia betumi esi but o se papa mo boni mo ya fa asida e mo no eso ma je kire ne se me bisa se na so oye ajenkwa na se ye nyina enipa asembetu wiase no oye ajenkwa na wa ban ana ma je kire no ni osofo ne kan de me jene ntum ebisa onya ajenkwa Endra aro se na esi ye no wotie no fa se me ya pa na de ebeba nyame nenim de ne ope na oye nti hyeden ebema ebusuafo no nyina se omo hyeden osofo no ka se yen ya agrada free prison enso hwe bebre na betutua bia me ne osofo no enya adwo yenti ado ne nya adwo te se maame no me wonsam yenu a mechiri so osofo no ka sa ade a wa nya ade so osofo no ka sa na o tere se tem bia no o de proye seye eni anso nyama ensem fata ena o de be yede o de beba nei na sese no o kase yenkoyi maami fine me dia maami no me wi ameka eho asem no a kire fine na osofo no side na me ka pa kire se so kasa
nkola na nchirima na di akire no obia da ye emem mpanifo obia da kasa tia wo sawate ase enti onyima gi se sa osofia kasa ase mami oye na kono so den no de kede no beka enti mami na ye na oye na de anokwale nyamien enyemum ye kasa ye pa de ye to osofo no wose ko begina akase ye na mami na ye no enye nenso yesra ya mpanimfo omo mayimo mami na kwa ye obi tise ne ho ye dika nti ye papa no mpanimfo omo mayimo no se oba nigu na asoa kokoro na abe kokoro kuntwa entonche se wate ase enti awasa sana kwa sofo no obeka oni kwa so obie na no abie na naka sesi anyi na niema besisi niye se besisi wono no sofo na busu mu fese na dia ba yan yasuo so wate ase no sofo kasa ase mo eye ndi kasa kwa woni ayi bia obetira wo mba na wo mo ba wo na ase no awasa sofo no ba kasa o ma me no oye bia ne ho ya nika me kura me say ma me me say ya chene Hame pa me ba na me kira say oba en say me bo say oba ni gu na so a kokoro na be kokoro untwa ntwentwe nti ko so no ba ka kire ya mpanimfo say ya siramu ma me no bone na waje bone de waje na bone so efata nipa ho say ya wo wiase na bone nka nipa ho a niema nye dai enye nti ko so no be ka say ya sira ya papa no mpanimfo ma me no wa ye bone emom no yenyi no Nien pacho, nien kasanchila no. The last one. Osansi ye wonyamioja, ye wonyamioba, ye wonyamiokunkun. Inti so aye nyamioja, waye nyamioba. Ngondi onfama ye. Inti yina, nien kasanchila ne se. Fitine ekono. Wanu be trampa ni fobia wo meimono. Ye nu bedi ni nyonyonyo. Yan fan chao. Sawati asiye. Na sa papa ne kasi ngongo yini mlasesi ya. Obi abaye mpanimfo no na sampanimfo no mo sa wasofo na busu emu a nti ko wompe sa wasofo no ko wompe sampanimfo ya mami didi o ma tabi buru o ma boyi o mse se wono wasofo no kula no am robbers fo ba be tuli dan ase a so ko report ma police adenti lo nka se o de atenya me so wasofo no anya ade me kula mami ne yete do no eyam ya ayam muso aba po wajidi mpanifo atam wa ye de ensem fata ntira maka se yesa emman mu mpanifo ye papa no me metra wono NDCO MPPO obia baso abepe ozanza mi busu ni bia ni wa aban mu mpanifo me ba awie sa oya statistics pass pa ni nye obia mani busu no otifie enti me baby wo obi ya ganya me de na wasofo mu ultimate catch begina kase si anyi agrada won baba se won ba certificate na busuam won ba certificate na sole no onya on kasa papa ye wan kan ye wasofo na kan ye wan kan ye kula pano waso ba be pato se ye papa no mpanifo ye slamo ma me no wafom na wo kasa se mi asenye enti ya slamo agrada ne de media manu nrube jomo ya papa no mpanifo mesra madawro mama amene no ho anika monfa ne bwane nchano sanse oba nigu na so a kokoro na abeho ntanche ne yesra ya papa no uma amene mobo na monhwa ne mma no anim monhwa ne mma no monfa kuda ne mma no keke monhwa ne be men tumi tete ba oba na tete ba na mo dia ne mai tro kan yin da trankolo baba nko ne bo ne bia ko yesa bio koke wi donkey no mo ni ade no sra papa no mpanifo amai mo mpanifo me sra mo me pam chawala ma me no wa hebole me so mo hu ne mobo na mo tunufo na mo mane woni a esombo se de ntiri mba no ensuya bi na je so pa kire se agrada na odem no na ama awona ba bine na ya se accident die se be kan wi ase amanya se won da me pa kire nti so kan sa enya sa kwan na so na so kan so what yes but o pese agrada na o shemu ye nyina haye Sawotias, the entire higher and say nipa, also at Suwa, and then I'll obey. Mrs. Asika Gary, me, I'm actually body bearding.
Sa otina me pache but enye se bia wote watanfo ka na wani age. Ozo ndi mu de ochina be yedai ebeto. Enti sa na dia me ma me de kan ye no. Na asem da se afro bia na nso no. We de I said no ho atwe. Di bia ya na me ka na teto me hwe no TV so no. I said we no etumi no. It's a Mrs. Tabacco to go to Ontario. Enti insanwa mu prison no. Madam na nkasa do beto Ontario. Na last week he said me come ko shia no. Oso bi wa o kasa no ko nkasa. It time I wode aga ko police station level. Prison ko nkasa. Enti bi ana nyame nim de oye. Se bia e be na mosa kwan we su no be ye den. Obesesa. Yidi wo yi ne kura emfasa. Sansa kwa se wo yi ne kura na nkrofo be ka se bia ye ka we na ha. Obi a kura be so de nkwasi asem. Sawoti asasebi na enso no 15 years idi anka won hwe kakra nye de emma no na won ma ne strong one na won ma won sign bibia wo se bibi de bond won ma won sign na da obesan kan ne ho biem ne de en na say forever it's na me so maybe sem nti agrada na odem no enu nti na ndra pray ne class ye na na say onu odem e dey have it free na onu na odem no onu na odem no aba no de ba so for be ne kan sa asem no so fu bi o hye nkom no oye interview no this asem be too dry oh so fu pa na tama na agrada didi atam no so for no wan yemfa want me afra agrada ntu no fu sagra nya wo ye na nye agrada man krofo bebregu prison agrada bebe agrada kro wa man krofo beblewu so fu we hu we nyina we hu andro pray crash kakra crash ye awra kusema atugane ana so fu ani ka say no osu su na esu ni du enyankopon eke no kwa de nke ni ayu sa adentina okasa adentina me kasa se na ono agrada de wa ye no chale me na me ti so tu mu some time ago when I was in GHS ultimate pon fa baby na oye ni sigagare ni ade ultimate fa ho a o delay ho within a minute e be bu na e be hwe timi so tu bo minim de wa yan kofo no de enka de nya na grada assembly wonim go form omo prison a de asamato omo keke like you child asamato omo so and they are there they are suffering e bi kwa no no nya hwe na wo a wa ye wo si untina e sign the two bia ana whether na ewu mu so it's not advisable say plane ne be ko that for like a wiem too much nya de entina normal until you forget agrada economic kwa dia nko dey here ne say your railways ne ade no mo nye bibia na say emergency bia na mo na mo fa plane na to fa railways no so man ye yi what you say ana fin so pastors ne ade na omutumi ebe ma prophecies na I say you take it be serious. Say I don't know at least with me. I do like what an asem no they are to no one who see that is the best because I learned that there are some pastors they gave these prophecies before this thing happened, which and then like it has happened. So also we find it serious. Yeah, no munja ga that asem no ntana okakra oba. She learn sense. Opa mama I can no kwa na eni Ghana for be gwanka. Yeni na yenko because ono there's nothing she can do. I be boy or baby omo no be boy government na omo to say eno ne ehwe not agada crying that one day it wouldn't bring any value anything to this country. The only thing is omo hwe no mo nye always that thing is very also outside any other countries and you bu wa nyafo na obefa plane na obefa we helicopter na bibi yeah ana we kwampo ko move plane ko kumase na almost I fa car ko ya ka best because it is to say that helicopter they see all about for some months na a movie so the oil maintenance and as more say I didn't is in good condition before it moves or it flies no. What did they do? Like were they able to check it very well and then investigations need to be done because this one is not just like you get it yeah so I think that is what all what I have to say yeah asem mami asem we see no akoya we see me pa eno na osofo bi aba wo say
evangelist mama part agrada ni su a osu na edu Nyankopon nti prison na oda no omunyim sa semwe da na abeka de afa yo me de kakra metimi aka fa on say uti ho mi se me fom wa eno nkyere se Nyankopon me nkwanya me enyim straight na me nko bisa forgiveness so Nyankopon de me call de be che me but wo na ma fom wo no a wo ye me wia e wo se me din kan ba wo ebe paucho na wo ji e che pa no tu na ye ntem mi hu se sisi an ye ntem ye den e ye okay ansana ma san ko Nyankopon wa ye den na Nyankopon so dia ye den e dia che me obone na me didi wu nti Nyankopon de ye ma me ma part de ye nyina ye nipa bebre na akeka say to where is human to forgive is divine eno de kasa obi aka bi but I was say ma me no from so a why Nyankopon de o de be che no wetie no de be che na ne omo ofun wo nyina also otumi ye den e pass ankofo no so chew na say even cra prison order no so be wu cra we wu ani also otumi pa ankofo no chew because say me ma phone na ma fa nchewo a na say me du ko wu mu a eno so be nya eso aketua what I say inti ma me ne de also otua ne bone so ka e chew pa ne de even omo ofom no kwa ombetimi di ache no na Nyankopon di ache no na nso e wo so otua so onya so aketua no eno ni prison na o de akoda no ti prison dey so oda wo no twa eda na ye de ama no what I say nti so for na sem na wo ka say omo anyi na Ghana ye be koso afọ ha omu say no ne me de me nya sure entimi mba na sada Nyankopon onye hwa ha ma be sense say because of onuti because abre na ye bone abre bia so ye bisa bone fefi wona me wo ade chie bia so na ye koso di bone ne de bata nipa ho entimi free ye ho nti say so for no ntimi be ka say mama part do demu ni nti na ama oma no nyoma esisi sana me de me nji ntu na me nya sure say sana Nyankopon so aka ubesi de hu so no na wabo ni ti maka because he say asofo bebre aba de obi aba we sise what I say nti so obi kwa be ma prophecy na say papa kra na ye besi de mpo agi atu what I say ti me de me nya sure me ne sofo na nya aju Nyankopon onya na ade sana on kasa Mr. Mankwa me ofase wo say ni ska bane de awie ni project no eso de bia me ofase ka mane wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send this free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi mi nyanwie esanse tap send e the good news aba tap send the gina ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu watimi use sika e wo wallet no tie eni se say use momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no